Današnjim istorijskim događajem, otvaranjem koridora WC5, Vlada Bosne i Hercegovine dokazala je da je dorasla izazovima evropskih integracija i da je sve bliže usvajanju zaključaka iz Saint-Tropeza. Nije lako, drugovi i drugarice i gospodo i gospodarice, nije lako izgraditi 360 km autoputa. Ima dušmana koji tvrde da smo mi gurnuli zemlju u sveopšte mito i korupciju, da smo mi lažirali privatizaciju i čak one dozgorne fukare na naše komšije tvrde da smo mi čemelići. Ušli u tuđu među, prešli vamo, došao čovjek iz katastra, sve provjerio, 1/1, brate, sve naše. Znači to nije tačno. Mala. Majke. Ovom prilikom mi svečano otvaramo prvi objekat na koridoru WC5 i svečano se zaklinjemo, evo ja ću reći materijem, da nas nikad ništa neće skrenuti sa prava puta. Ja pozivam našeg gospodina ministra za komunikacije, saobraćaj i štele da presjeće vrpcu i da napokon otvorimo ovaj objekat. Amđa! Jes me stislo. Izgleda da sam se prehladio. Ovim proglašavam autoput WC5 otvoreni. Bravo! Lijepi moj Amidja! Kaj je važno se smatrati? Znači, pa dobro, uložili smo mi puno napora tu, mislim, ja i moja ekipa, mi smo se zalagali da ova država ide naprijed, da uđemo u evropsku integraciju, mislim, to je suština stvari. Ne bi ja preduboko sad ulazio u sve to, ne bi ja preduboko ulazio, ali to bi prilike bilo to. Nije problem za vikend. Naš put u Evropu je ovaj autoput. Brzi, ekspres, idemo u Evropu, svi zajedno na ekspres. Da se dogovorimo. Ja bih želio istaknuti da je ovo ugrađivanje jedan posao koji je pružio priliku mnogim mladim, tek izgrađenim individualcima koji će tu naći posao. Jesmo, naradili smo se pravo. I jesmo bogami. I ja sam bio dio ekipe. I bogami smo se naradili i bogami ako sad pustite u putarinu to, možda se nešto i para dobije. Sad bi ja da pozovemo gospodina ministra da se ovo svečano otvori, da krnemo pivu i da to sve je lijepo, fino, mislim, znate šta mislim? Hajmo. Amidža! Hajde, Amidža, da ovo svečano otvorimo i to. Krhaj ti, hajde! Hajde, malo da krnemo pivu, Amidža, jebem ga. Krhaj, ne mogu sad ti! Ej, gdje malo sam onak? Mrka, gdje ti bogati svoje ruke, sve slađe? O, gdje je Bona izdorčkovala? Hajde, krni. Hajde, Mrka! Ministre! Jes dobro, ministre? Dobre. Amidža! Dobre, neki autoput otvoren. Dobre. Hajmo jedan aplauz za autoput, hajmo. Bravo. Odmah po završetku svečanosti članovi vlade su prešli na radni dio posjete i obavljanje drugih važnih zadataka. Hajmo svi na ručak zajedno.